Bamwe bati jihadi cyangwa se uzabakiriho Cyprien, inkuru yamaze iminsi avuga za Vestina Urimba na Dorcas zaba zimuteye umwaku. Ati Imana ihoreye ba bana bakiri batoya baririmbira Imana. Aho yari ageze Vestina na Dorcas, kanda like ndetse na subscribe ubundi nkuvure imuzi mubwire ibyabaye. Abantu 5 bose bamaze gutabwa muri yombi kubera amashusho y'urukozasoni ya Yampano, umuhanzi urimo indirimbo z'inkundo hano mu Rwanda. Amashusho ya Yampano, umuhanzi nyarwanda, yamaze gukora ku bantu benshi, cyane ko abantu 5 bamaze gutabwa muri yombi. Cyprien uzaba akiriho nawe wamenyekanye nka Jihadi na Kwizera Nestor ukunda kwiyita Papi Nesta, batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yampano ari gutera akabariro, bituma umubare w'abamukurikira ugera ku bantu benshi. Ni amakuru rero yahamijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Bill Murangira Thierry, wahamije ko kuri uyu wa 26 Ugushyingo umwaka wa 2025 aribwo batawe muri yombi. Abasore 2 bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yampano ari gutera akabariro bamaze gutabwa muri yombi, basanga 3 bamaze gutabwa muri yombi mbere y'uko bo batabwa muri yombi. Gusa Yampano yifashe video ku giti cye arimo gutera akabariro we n'umugore we, birangira umuntu amuvuyemo afashe telefone ye ahita amuta hanze. Ibi kandi byakomeje kugenda bigarukwaho ko Yampano wifashe video nawe akwiye gufungwa, ariko kandi nta tegeko ahari rishobora kuba ryabuza umuntu kwifata video mu gihe ari gutera akabariro. Ati nibyo bafashwe bakurikiranwe bafunze, ibi bigomba gucika. Uwo ni umuvugizi wa RIB. Tuzakomeza dukora iperereza, urizajya rigaragaza uruhare rwe amategeko azajya akurikizwa. Iperereza ntirizahagarara bitinde bitebuke. Uwo rizagaragaza ko yakwirakwije ariya mashusho y'urukozasoni azahanwa atabwe muri yombi. Jihadi na Papi Nesta bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha, nibahamwa n'icyaha batabwe muri yombi mu mageragere. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rero RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na Yampano ku itariki 9 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Ku ikubitiro rero hahise hatabwa muri yombi uwitwa Ishimwe Patrick uzwi nka Puzzle Man ku wa 11 Ugushyingo umwaka wa 2025. Hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Key John watawe muri yombi ku wa 14 Ugushyingo umwaka wa 2025. Key John na Puzzle Man bo dosiye yabo iherutse gushyikirizwa ubushinjacyaha ku wa 17 Ugushyingo umwaka wa 2025. Ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo uwagize uruhare ukwirakwiza aya mashusho uwo ari we wese akabashe kuba yabiryozwa. Ku wa 18 rero Ugushyingo umwaka wa 2025 RIB yataye muri yombi uwitwa Ishimwe Francis Xavier ukekwaho nawe gukwirakwiza kwaka abantu amafaranga kugira ngo abasangize aya mashusho ya Yampano. Ibisobanuye ko kugeza ubu abagera ku bantu 5 bamaze gutabwa muri yombi muri dosiye yo gukwirakwiza amashusho ya Yampano. Ubu ikindi kimenyetso kigaragaza ko n'abandi barakomeza kugenda batabwa muri yombi. Gusa abantu barimo kubabazwa nuko nyiri kwifata video we nubwo yatanze ikirego wadatabwa muri yombi, kuko umuntu w'umugabo muzima uryamana n'umugore we adakwiye kuba yakwifata video mu gihe ari gutera akabariro ngo yere n'uburangare bugeze hariya butuma video ze zibasha kuba zajya hanze. Kanda subscribe ndetse ukadina like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro biri update.